isithwalo samfowenu siyakwakhela isithwalo samfowenu uthenga ingubo ezifana nezakho exactly uhambe uqasha esentini iroom ebizayo le ngubo lezo uzibeka ocansini ubeke nomcamelo ubeke yonke into uthengele yonke into ebiza lo iqokayo epocket umbekele lapha yakhe and after musu usuyayenza ke lento le uma kungena omunye umuntu uzobona inyoka lapha but mengena wena uzobona umfowenu lesithwalo siyiwele lakho ke lesithwalo you become very rich for a period of 5 years. Why 5 years dokotela? Kodwa kusuqale kodwa nje kuthiwa itime eyodwa umebesho. Sure. 5 years. Munikezelwa ke lento le bathatha umbila. Bathatha umbila o10 noma u20 bese bewuthele lapha ezokhanda lakho. Bethi namhlanje siyakuphamisa iphumela ngitshola ngeningizimu uyaceba. Isha amagama khonke usho umakho isho igama lakho baba wakho usho igama bese bewudedela lekhanda lakho uwelela. Bese bethi bala ezwele ngaphambili kweni inhlamvu zingaki. Ziyaba u6 ziyaba u3 ziyaba u7. Uzobe siyakutshela kumakhosi uthi hayi njengoba sengaka ke nje sizozicosha ke lenhlamvu zombila and ufuna uzigwinyeke. Zibe lesweni. Usuku icovenant ke lapho. Usuku icovenant lapho uma usuzofa more likely uphathwa ekhanda umusu usuyaduka. Bokuthola eBrakpan ushayiswe imoto kanti isithombe sakho wena usulapha la walanda khona lento ususebenza khona usugeza abantu uma ubona abantu abaziushalazo baleke utshele lo muntu uthi ngiyabazi labantu usukungashonile nto so after 7 years ubuyela lapha la wathatha khona le nto uyosebenza kunendawo nje emzuzu esafika khona sizosizakala ise Malawi badla amakhathapila angathi mina ngiright ngifastile ngikwazi ukudla le nto lamacimbi ngathi hayi ngeke ngilidle icimbi mina ngiright wathatha sosizo nya wathi hayi hambana hambana umkhulu uthi nje hambana ngamtshela nje sihamba nathi iyageja ke manje kukhona umuntu ebefuza sisize kusho ukuthi umuntu wase South Africa mhlawumbe uyasazi lo muntu yabo ngoba if sebekuthathile we uyatshala lento kuwena yawela la ngaphambi kwakho wena uzoshayisa imoto kude nje ungalimali futhi kakhulu ikushaya ngobhampa ibaleke nalomuntu igoba isibuku kuphela ayitshethe umudaki kanti musuyashona kwenza ukuthi just ukuthi ube ne-birth certificate usunga lena usuyosebenza abantu but maqhamu umuntu omaziyo ufuna ubaleke ucasha ubuzosho ukuthi ngibonile usibani and then baba indeed bayababona but mase bebabonile bakutshela ukuthi bhuti omdala sekunephutha la uthi lo muntu uyamazi uthi ngiyamazi angasekhaya bathi manje bhuti imfihla ekhaya ihambike. What is the meaning of that? Ufuna bakubulale. Ufuna bakubulale mase bekhipha ulimi. Mase benike lo muntu bathi akaluhle. Then sebeqedile ngawo so wasted. Ngoba bakutshela imfihla ekhaya ihambi ngakho bethi umbona umuntu wake baleke ucasha kodwa nami uzolokuba umuntu ekubalekela uqhamba ngapha kwemoto uzokulinda into ufunani kumina kade uthi ngathi ngiyawazi hey ungazi mase batshela ukuthi lo muntu lomkhulu yalo engilandela lo muntu mase bakutshela hayi imfihla ekhaya ihambi mkhulu usobona imfihla ekhaya ngeke ukwazi ukuhamba lafuna sikubulala ngisho abantu abaqaphela But Dr. Sikhona ni isithwalo mhlawumbe ngifuna nje highlight because sasokhuluma ngaso sigxile kuzo sichaza ukuthi izenjani kwenye episode but la ngifuna sikhuluma ukuthi sikhona umuntu isithwala ngathi ngayo sithatha ongasirecommenda kumuntu